Kapitan Inteng! Ay na, bilbilangan nito yung tikwartana Si putak man no siya dino ti pangikabilan na. Ay, aging bibisi tapno dinak madlaw. Dayjay ay na. Imasidagan iti kama may. Iti pandag tipungan nagayam ti pangiduldulinan na. Ay, amo ko, ti pangiduldulinan na. Ay, nakatugaw ka lang dito. Ito lang silpon siya mo. Silpon la ka na yun ti gamaw. Saan ba't akanayon Italaing may... Nakaluto kan. Wen, itaipay. Malamang ang tangarudaan. Wen, sige. Umuna ka lang tuyang. Amok ngamin na mabisin kan. Ta nakitangdan ka pa ikin ni Marikwanang. Apay, saan ka mabisain? Saan pa tuyang? Umuna ka latan. Sumaruno akton no madamdama. Rumwar ka kadimanang tuyang. Wen, mapanak manen makitangdan kin ni Marikwanang. Anya oras ka nga ron niya gawid niya? Ay, katinton malum Okay. Apay ayasang kadamag mau. Dagis ka ditag salud-saud. Malasi ka nga rodan ti makaammo dito balay, tagrubata kaun. Wayne! Malangaraw ditakan. Wayne! Sige laeng. Mapan ka laeng. Tapno kisayak ti duldulin mo a kwarta. Up ti wawota, jipaut. Ay, wan nga road jeep. Ala, rumwartan dito yung kusina da tataba daw. Wan jeep. Ayan na ni tataba daw. Adan samat dya kwartuda. Tataba daw! Ayan, maun! Agyaman kami iti danom. Inkamin, tata! Thank you! Apayan narabyan ka. Ay, nag-overtime kami kin ni Marikwanang. Nabambanog ak unay. Ingka nga roden agpulis Tamangan kan. Nakaluto ako niti kanenta. Agpaisaw? Wen, nakaluto ako na. Itaman pa'y nagluto ka. Uray jak imbaga. Amok nga min anabanog ka nagtrabaho. Ay na, agyaman ak nga rod daw. Tuyang, Apay. mabalin ka di arumwarak pa'y laeng. Katnurabain. Sa dino ti papanamaya. Ay kat mapanak iti ayan ni kumparik Awan ti rumbang apagdanagam tagawid ak tumot laeng. Good morning, Tuyang. Nay, Hap. nakaidasar ka magdaya man iti kanang taba daw. Ay katwan Mala, agtugaw kan tamangantan. Saan ka kadi anapuyatan? Narabyan kan samot anagaway. Wen, inkarigatak ati bimangon iti nasyapa. Tapno makaluto ak iti pamigatanta. Dakal tinagbalbaliwan ni Bataw. Ay na, amangan nuad tamanin aramitin na akalukan. Amangan no... Ito yang. Napaulimag kamot ditan. Ay kwa. Ay, adala na laki ikaw. Mala, agtugaw ka nga rodan tamangantan. Ay umuna ka namangan. At dapay aramida. Agpudno ka man, Bataw. Apay ka di aya. Kinisayam tindulin ko akwarta niya. Kwarta? Saan mo't Kalta sino nga rod nga itinangala? Ay, amukon! Dakwarog kan gipot! Agtal na ka! Ay. Di nakulbudan si kabadaong. Nangipanam ti kwarta ngay nalam,
Awan inalak Uray 5 aduleng awan. Nasaan asi ka tinangala? Asino nga raud? Amangan mat ano da jipot kan kwarog tinangala. Nga main, imay da nakiinom dito balay iti kalman. No kasta? Pinastrak mo ita? Ay katuan Taadamat dito unig ti mainom adanaw. Anyat nga tanga, marituyang. Sa anak agumatang maray. Anyang arod ngay. O may kula sa ludsudan. No adda impabarya da jipot kan kwarog asa nga ribo kan ka. Awam mat maray. Apay aya. Ay, naksayan ngamin di indulin ko a kwartak. No kasta. Da jepot kan kwarog tatapam anangala. Un maray. Kastamot ngamin ti ko na ni Badungkaw. Nakiinom da kanu ngamin ijay balay idi kalman. Ay sus. Nas ka na maamuan ni Maribanang daytoy. Nay, napauli magkamutin maray. Ay, kwa. Amangan mo't no ni badong mo tinangala, maray. Di na magkungarog. Kat kunana mag nga awan tinal. Ala na. Adto yan tigat-gata nga matinapay, Maribanang. Agyamanak, marikwanang. Ay, huwag gaya, mare. Di magas ka din ni Marituyang ijayan yaw. Saan ba't? Apay aya? Imay nga min dito'y tersena kita agsapa. Damdamagan na no dahil pabaryad akwarog asa nga ribo. Kwarta? Wan, naksayan ka nung amin tinduldulin na kwarta. Day, apay kumaadakwarog kan jipot ti atapan na anangala iti kwarta? Wan tanakiinom da ka no itayan da Marituyang iti dayding aldaw. Na, naglukon da gijay adwa, no naaramid dati kasta? Angam nay, di mo pa'y laong-ungtan ni kwarog Tanay, saan tayo pa'y asigurado? Apay akas tatilagap asimang pagdung Ay na, adda ka no tinakaw da jipot kan kwarog a kwarta da Marituyang. Anya? Kasta nga mitimbagan ni Marikwanang itay agsapa. Kaya ano natakaw ti kwarta ni Marituyang? Ti kuna ni Marikwanang, iti kano kalman. Manungan tinatakaw? May saribo kano. Ay, mangibabayin at talaga dahita kwarog Ang ti kuna ni Marikwanang kanyak, kasari tatapay anaimbag da kwarog kan jipot. Taatapan ni Marikwanang nga amangan nun ni pari badong tinangtakaw iti kwarta ni Marituyang. Mamuaklapod na nga da tinakaw da. Ay, agsungbat na gidya adwa kanya. Ay. Kontrolem ti bagim inteng. Masapul nga amuan tayo pa'y tipod na. Kwaraw! Jipot! Umay kayo dito! Apay ka ti Angkyle. Di nakman kita ni ti kasta Angkyle. Anda ka din napatag ngay bagayaw, kapitan. Dintidi kay payla adwa. Awan mo ti amo mi abasol mi kada kayo Angkyle. Agpudno kaya. Pudnaw at tinakaw yung ti kwarta ni Marituyang? Anya? Ha? Kwarta? Awan mo tinal alami a kwarta, kapitan. Nakiinom kami lang met idin namin sangal daw. Kan may sa, at damot ni Tata Badong amang kitkita kada kami no bilang. Kaya no saan ada kayaw? Asino nga rin tinangala? Hindi mi amo Angkyle. Basta may pasigurado may. Awan tinaktakaw mi a kwartada. Amangan mat no ni Tata Badong tinangala, kapitan. Ay da. Hey, kabayin, Marikwanang! Na. Nabarte ka ni pare Badong. Nalaing kayon! Ay, sana ko mga uminaw. Ang inlibre nakmat ni pare Badong. Ang nabartek matin. Mas daawak nga rod. Tadalat ta kwarta ni Kabadaw. Nalaing kayon. Tain kay maturugan. Nabartag kayon. Asino tinangibaga mabalin mo tagbartak Badong? Ito lang matmanan. Sa dino tinangalam iti kwarta nga inggatang mo iti arak. Si kakadi tinangala iti indulin ko a kwarta.
Mamin ano ayamat niya ibagakin ka. Asaan na siya tinangalay ti kwarta mapukpukaw. In libre lang ni pare inting ti arak ngayon inom eh. Ha? Maamwak lang agululbod ka. Agsaga nakakanyak bataw. Saan niya ron na siya tinangala? Apay ayang ipapilit mo, ha? No saan apod no asika? Apay nga raw a defensive ka? No imbagak saan na siya tinangala? Saan na siya tuyang? Di mo man ipapilit? Di ta ka malayagay. Uy, Inteng. Ay, agriing kan. Dudura sad. Alas 8. Na. Isa pa yada duty di barangay hul ita. Iso nga ron ako nga agriing kan. Medyo nahang uberak. Ay, sa dino nga mi tinagiinuman nyo aya idirabi eh. Hindi man tersi na ni kagawad ko nang. No kasta, imutang ka manan iti arak. Ay, saan? Ni pare ba dong tigimatang iti ininom eh? Ay, sa dino ko mati pangalaan na iti kwarta na, kat awan mo trabaho na. Unang pesaw. Nakita ka 500 tim pabarya na edi kalman Oh, Na. Ay. makitamday ta, Inteng. Ay, amangahan no iso tinangkisay iti kwarta nga iduldulin ni Marituyang. Sana pabasulan dat jipot kan kwaraw. Jape, anya ti imbagan ni Kapitan ken ka? Mapanta ka no iti ayan datataba daw. Anya? Inta ka no ibaga, asan adata tinangala iti mapukpukaw a kwartada. Adda ni tatabadong ijay, Jape. Apay, kabutang mo ni tataba daw. No danugan na nga iti rupa ta. Saan mo't siguraw? Kaya't kumutlangag sa sarita tayaw. Diyak kaya ta siya ti mapapabasol iti banag asan kumut nga inaramay. Wan matkit di ah. Wanya, mapantan? Kasano ngayon no? Amaw, Ay. awan ti rumba nga pagbutngam, tawan mo ti basol maw. No kabilan na ta ni tataba daw, diag pulong ta kini angkel kaw. Sige, umanugot akon iti plano, Jape. Inanatuyang ti masabat ta, jipaut. Ay, nga peso, Jape. Ibaga talatan kan kwa na. Tapno oras santa na mapan jibalida. Naimbag nga oras niya, una natuyang. Nay, sa dino ti papanan niyaw. Ije ko mabalayaw, nana. In kami kumaibaga kada kayaw, asana da kami tinangala iti mapukpukaw a kwartayaw, nana. Ah, pudno ka day? Una na, nakiinom kami ngagpaiso ije balayaw, nga madda ni tatabadong anang kita kada kamay. Iso akasano kumatakawan mi ti kwartayo ngay. Ha? No kasta nga raw. Amangan nun ni Badong tinangala. Ha? Agsaga na day jay alaklakayan. Imbag tay may ka Marituyang. Adda ko maibagakan ka. Adda kumamat kayat ko asaludsuden ken ka marikwanang. Sige, umunakan. Pudno ka di ani kapitan tigimatang iti arak nga ininumdakin ni Badong iti rabe ay. Ay, day tamat ti kunak nga ibagakan ka, Mare. Saan ani Kapitan ti gimatang? No kasta. Talaga ani Badong tinangala iti kwarta nga indulin ka, maray. Inchamba na idi awanak. Kan idi may nakiinom da jipot ken kwaraw. Tapno ada yung atapag. Asaan nga isaw tinangala. Isublim tinalam a kwarta, wano papanawon ka! Ay, ipang-asim atuyang. Ay, di nagpapanawan. Ay, awanan ti amok apapanha. Sa dinaw tinangipanam itinalam a kwarta! Naibuusahin. Ingatan ko ni ti arak. Anayan na iko! Talaga asaan ka nga pampanunaw? Awan lang arudan ti trabaham, agsayang kapay lang iti kwarta.
Amaw nga reservak na di akwarta, tapno at na maigatang itibagas, nga mindalampay lang! Ay, pakawanan na kuman ato yang. Tidakas na! Inraman mo pa'y da jipot kan kwaraw! Ala, ingka agkid daw iti pamakawan ka da kwarta! Ingkan! Wawawahin na ito yang ay mapanakaw. Basta di nagpapanawan. Ay na, tatabadong! Saan anasaya at tinaramid mo? Kandi mo iraman ti sabali at tao iti kalukwam. Taad-adda amadaksan ka. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Selo. Ken iti direksyon, VG Paklay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.